नमः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। रूप वायुर्जमग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रपूज्य पुनश्च भूयोति नमो नमस्ते। वाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं जतो यक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतः मम भवाभिभूतानां श्रुतविस्तरसो मया तत्त्वपुत्राख्यं महात्मविचावेयम् एवमेतदथाथ त्वमात्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तमम्। शङ्खकपालभूषितकरः मुक्तास्त्रिमालाधरः देवद्वारवते श्मशानलयो नागारिगो वाहन दितेराख्यं बलिं दक्षं यज्ञमथनो श्रीषडजा वल्लभा पापो मे हरतु हरिहर श्रीवत्स गंगाधर।